maili 7. Njoka kwina njoka na makanito tambiria kuibanga mapema Gutithera kwina njoka by the way no ura twethira gugita waka njoka na gwethera gugita kithima na gwethera gutinduji kithima lakini roje mai maili 7 na ara ruri na ndikitwo we matwithira tugitwa kithima na ndi iguru retu ndeka njoka tutina roji ari ugo withirite gwaku agwita watekana no kithima u aja gwita withirite o kithima kanjoka kithima sublocation kithima location te kanjoka unit antu bana bakuji ate pambije ja mathamburu ni mije makandi lakini ale kibande ni makandi Dorcas mathamburu ile antagure ago atare akura ndakura ni areo na ndanto bantambua njira jeu imbi wethire twakiririe muno tigara kwithira kiwi CHP bithairo ndina ngugi urimi ni urimi bithairo anki ndiru na bumono yandi manga kama nkendieria kwa urimi bunthe na ngugi CHP watonyire rina nate umitonya tonyire kawe ireretie kwithira wi daktari wi mwari wi muciere of course kaita kala ndathoma ndirite kwithira ndi daktari na ria ndakuregwa wakarwa wakaria mathomone ja kinyamo ja ngaratana mali fulani ndakara na mantu jara je nkorone kwa na gwe 2018 gwatuika igukuthurwa ndene iria cietu i community twareterwa report igukwendekana CHPs indi batura kaberene lakini batamenyeka muno na riria gwaere igukuthurwa twero itumire muchemanio tukumira muchemanio rokono wa community nthurire uga makandi no komba na mantu jariku na ndi ndarega yakindera murungu baga no ntwa kujuria kioneki giakwa kinyethera ntikinya nara kunene au murungu ona nditira ngugi umiritirio na ndatonjera 2018 na by the way mwanka na ndi oku ngugi kwithirite kariata na muthenjo waku ta CHP ntere na icia kathima na njoka withirite kariate ngugi ni thairwe bui by the way kwino wito kethira antura bakari na ndigigiri bwaga no ntu janture tukuona gutiruji ikuraja na ndikagita kara twatonyanira mantu jau itugire ibwega no ntu mantu nejegi otheru itwatonyera otheru ne bo muthemba tukaritana antu mantu jegi kuthera mono jari tukuona twatonyera gita gwachoka kwa je gita ya corona na ndi gita ne ya corona itwatethekere muno twaewa mask tugeta tukeja antu na kuonio ntu uria kwino batu bo kwiria njara kagite ne kara ikari gakoma lakini twira murungu bwaga no ntu twapasuire na ngugi itona ni bui no ntu kinya tutindiri tukuru no gwitokeresa muntu tuthithio mami twite ujo no kona na gwitikiria ni twitango gina muno mbi wethagiro gita na nture ni ria weta mature ni ntu mature ngugi kwira withirite ukithithia mature na no bati gwita na muntu ugeta nje ugeta ukethira bioro tutega bioro ugatega utheru bwanja ugachoka ugatega utheru bwa compound uria kari mwitane kwinja irinya le mate ethera na rutara rokuthambia into akanika na yo kanika intome bikamba kuringwa ikariwa riu ugakurukia nyomba ugakwika aria ugitate bari ukuika kirinya kia mate nakio ukegera mate maratasi ugekira au ukaithia tikwithera nje na maratasi na matame u arafu tubaitana mantu ja kitchen garden antu agota kugura into biria bikwendua bina ndawa ukethera ituja gwaku tuje tura tunini ukuthambia twinto gwinyethera na gutiruci ukethera ukimenya gutumanenji ugakundia gisukuma ugakundia kinyanya giaku ukethera wina twinto twaku ariku na gitunguru na kio tibati kwithera ukigura ubati kwithera tumairo ariku na twateka tukona ugu antu iba improve na ndingugi withirite ugitithia na mbere nuntu numitite gwaku miaka 7 ukiuma gwaku ugathiuruka nturene miatwethira njemwe nengi ciikuraja utinjere ku nengi mimbi nimbi withirite ukira thina muno itare uthithia gwita gwita kukeja kwa gukaura na ugamenya thimu itwaejanire muntu akethira na ga problem ana no mwanka ugwakikisha gukinyanja eriku imanje ni ikurire no gaura ntake mwanka wite ariku na nja cietu na ciete kaire akue ikuraja no gakikisha gwita nje cionthe o muntu nethera twithera twina mianka ara tukwankanira cionthe kuigwa kithima na nkando tigu mwanka joro barabara na ina nina mwenzangu kwena mwanka jo barabara ara mati ugo witandere ko mwanka ona embetao
puma nkando barabara ipo jayo kena mira bwajira kena mamuru ara bukari bukwina inama ngaitiria samwe au ngacoka ngaitia nde gugetwo tena na ndi gwitaga kanjoka si oni betho ndina kanjoka si ugu ngi kwina ni unjo ingana na ndi nuntu betho ndina karimu no betho ndina household 42 no tira turona njirene lakini oni ngakurio ngio ciona na kiri kuthiuruka gwaku ni mbi wethagira ukithithiria muntu nuntu ukubaritana mantu ja utheru ubaritana mantu ja kwithira bakinywa ruji rwega kwithira bakiande into imbi ingi wethagira nandi ukithithiria muntu eja tanje kwa imbi ukethira ukithithiria ndethira impingite jau jonthe ukethira no ingite jau jonthe tuthimana kiro twina ratiri muntu munene ja ugo gakinya ratiri kana tuthimana kinya ukuru uria mwana ukura twitha twina kanini ga gwikira njara ukona mwana uyu etha na gwita bwega no kaimisa inya mwana uyu ikwe clinic nethirwa akithithirwa matibabu ja mega alafu kuma au weta othima muntu no bati kuthima muntu pressure ukamuthima kinya sukari ingo gira twita kenda muntu wengo amenya afya we mwiri ure gitite atia ure kari na kiri mantu jo mimbi bontana sindano tutete kiritio twitha twina referral book wona muntu nombi wa murifete hospitali no kathingatiria wa mwandikira kabaruka kau ageta dispensary kuma dispensary daktari una eno ka murifana ara koni no kugitite ate ino kwagirite lakini twae ndawa cia njoka twaja na ndawa cia njoka na twacoka itweja gwa tinto twakuweja antu na tutu twakuoga ukethira wina kironda ngakuoga ngagwikira ndawa na ndawa ciana iji cia mwana kethira na mwanki ukamoa imbingi nandi umba kwethirithithiria muntu mukuru nuntu na kunture ni twingitie antu bakuru ntore ni twingitie antu bakuru muntu mukuru no bati kwithira ukimuriungaira na kumwariria nuntu baba ingi no kuona baba ingi begoto depression akethirwa ati na muntu omutethia no bati ukara no karia no pole pole mwanko kagwata mahitaji jao na thina ciao na ina wo umujukagia akari ura kitete ate no kethirwa no ntomba kwita egoro omwana ruju akauga no ntere na tikitaro tebukaga bugita tukiara na iria na muntu na bati gutegera muno no ntunya bamirire no muitana kuria akare nontu baba ukura na ndi bati kwenda michere tukure anga chapati anga woteba akethiro echo akairo gantu kakugitate kakure na kirengo ge kunontu itukona we mwekuru na njeku na nawe na majuju ntuko kwethagira karia tekenda omba kwethira wikinyira nje ici 40 na ijire nontu inje nyingi kana ite ona ocionthe mweri jumwe ona nje igitaringana witaga kethira ja mweri jo na ndi nkabanga mweri muthiru ndironete nja 14 ka 16 nkabanga mane thiri ntuku ithatu ndene mweri kwicio ndatigirire ikari je kaitabu ora kwenda na ndinkamba kuriungira ingi njeru 10 ngacoka na ngacoka kirire inya 5 kukethwa kwina visit new visit na revisit ila ncokere na ila ndiungire njeru na ndini itwita ukenda to balance mubango jungwa na kwa meyo kethro mwe kuru tibangite muge makeno temiumba no monka ithro ibangite gwaku uri okauma no uri ogatiga no ntu wauma arabu gucoka ni ugoro tukwethira we no rithi no kurima na mimbi we na ngugi ingi cia kanisa na ndi ugo wibanga ati kija jonthe kiria kuru baraba tutegete ni ntu bamwe bare mo ni ndibangite kethira ntuku egwita mbije na aruange rojo ngeta na rojo ndenda gwita nje 10 nkabangora muthanya ju gatinda mwana akang'ombe kaumaro igakamo iria rigeta mwana akare mukuru akathuranira wageta ngugine ciawe na mantu jara janja ja mwekuru yonje akagitate akathithika na ndenda kuma nja tha 3 That means ngokera nkongera mathara mngitate okera tu kwa mu no ntu kwewete na ngugijire na mantu jo jonde jakaba ngoja gite ate jakinyanire ya utembera mukuru ateta nguge no ntu imbitete kuriongera anja apana no ageta na ngugi chonde igitika na ng'ombe ikare na jonde jakagitate jakathithika na imwe kuru no mubango ela ni jo geta na arua ongera mathara mimi ngogere kwingi withagiro gitande ne turare kana ne untu buri kubungi withagiro kirithia kura buringithia community chari ndi we kundi
kia Neema na ije goro turari gikundi-ine thaa 8 na imbithagwo ndi ciari ndi gikundi kia Neema mbithagwo ndi treasurer wa gikundi kia Muichweri mbithagwo ndi treasurer wa gikundi o getu kia CHP twari njitire gikundi ndi na nyaki nyumba 10 mbithagwo ndi cheo nyumba 10 andi ki community ndiku kirengo gichionde mimbi mukuru oku ethirite ajukiritie teno ntanandi ndamwira ndi gakaganirwa nontu community menyega akukiria utigu ukathithia obera bu butegua bakwira ari ko gathithia bu na ndi ndamwira atungane nontu utingu gikugwo ndamwira gona ndi nkaibanga nontu ngugi chionde ikumpenda nte ona bakugitate bakuthithia no te bunkarega na kuma gwaku gwita njengi tukoni kurajama mimbi mukarie jo akura withirite ukarite turene rino tu kuronania o muntu na njewe angi mundajo munene kungi kuraja na tewira antu bangi bara baturaithiritie na mimbi barikirite kwithia bakija muntu ta guku tutiuge Rwanda yari ndi methone gwe gukona ni kuraja na kungi na teumba kwithira kibera mimbi kubekire inya ati ubwo gwe no ejire no seturire no endereire na no karaku na no menyere na ndura mpumba kwira antu beku muno bena myunda indi baba ingi bauga bateja no ntuti ruji bakauga otestima ndenda kubera atiri ura muntu athithaia areta kaethaia neo na akabanga au neo na aja na araumite ndi kuja na aja ikwathuki nkurukia na ndi makerote ona kamuti taka lakini ndaugira ndireta na ara mpumite ya kweneo a ndachumia kwanda miti ina aumite kwathuki thirone kithirone kwa tuga te uruko ara kabitiri ouma kamurita na weja guntuguta na ndeja guntuguta ruji ndomeria kuma utaruji kithima tweta kithima mairi 7 na mutongiro kiri thaa 11 cikinya thaa 7 ugakinya ntuko yonde otindire rujine ntuko kura nguo kaira mutongi na nguo gakamata gatoka urira nguo kithima ugekira mutongi mugongo na nguo ciaku kaira mwana ati uriro nguo na riu twana makene itu ni ntija nandi na ntame tiga na eba gwikirwa pampa ugeta ugata na eneo na ikware athina muno nkurukinya thai by the way Stephanie ejirera tutethie ko antu bara methirite bena miunda na bachokere ntu ibachokere nturene bake beje baume mitaene beje tuiringanire ngugi na ikwathongomere na atiro anda thai umeta kithirone okarana otumto temba kwethera otote umeria na ni turifara gwethagira bwiripoti into kirabona babwe kitiko inyagikuo kinyagikuo janture kona ndi muntu agakwira nja no tuma report yu na muntu jo ukahakikisha muntu wa kuma nyomba ukenda thiko uriku ageta mochari na kumira una ndi ndawa ina china abugira ndawa toeja atoae itethira ciathira twejawa lakini ae tutirigite kwewa inabugira tukae on dispensary cia dispensary tugetwo tugeko muchemanio o muntu akagairwo ciawe ugetacio ire on kando dispensary ibwatiga yankene ya school mimbi we CHP zibwithirite bukeo moritani kana butikarakara bwithira bukeo moritani bwithira bukemenyora bugeta na mbere kwithira bugikuria matureni itha tugita course wetoga itanoro akara na community mono mantu jege mearirie utumba mna mtu inyewe takwawe mtu akwira usingie hapo usingie wakaranjire ukaumara ugeta bano kejo guchwa akethirwe najitu ri no gwita kwa kwira ukeja kana ageta gokirira beo gokambiria kwitana kwaria bwega kiri antu noro ugatratect antu mwanka muntu akwathiniire nae na chama yako ina inya muntu kugwitira nteto ciawe na akethirwe gukira utijo omba kwira muntu nteto ciaku rone wachigwa na ndibu tukanawa na inya batake muntu akwa mantu jawe nteto nithirire au itwita mono kinya thira ikire ekuru muntu meimbi no bethirwe batetete baruite nteto ibukaria na mantu jo chakathira iro ariku
mimbi inatewira antu bangi bara batutegete nuntu numara ugeta ukejanja tekwa ngakurigeria witira wikuruka bangi bakaria buwe gugeni natewira bara bwithagira bwirio na ndi ukorira withira muntu akwariria buthuku muntu utibati umwariria buthuku no tibati umucokeria ethira akwirire eta o ukujite to ubati gwita ciitire na inya kethirwo ena thina kejo guchwa no bati kumwatendi ukagea muthuro mwira ndejere ompinga no eje na thina thina no bati kumetendi no ukathiria thina eriku thina ko tute maruru ari embi challenge ri kubwithirite bukurukirite nenera nuntu thirikari yetu iri county na thirikari nene na mubango juju ambiriru thirikari nene kuri ndenda kwithira bwitegerero ai tubati utegero makende nyaki mwitire kweta goito kweta mono lakini tokate thinya to bikibiki to yani ngaita no ndagetithia no ndimbe tanga noga arankojeta kuriongera anja ithano ngariongera ithatu arankojeta kuriongera anja 10 nije ngeta ijere no nto bamunoga no nto anja ire kura ikuraja lakini tokaye wa bikibiki kwa tu kenya tokaye wa ijere ndene tokaye wa ijere bukethera bwina kanya ka kega no twite ngugi na iga ikotha ange na kuetheri nyiki mbeci tukuriwa ii itucherero ai batutegere nya batongere tukenda twita ngugi nya twinkoro ikitite ate igwirite nkuruki na makandi ogwe nwithirite ugita ngugi na gucitaniria gukwingi na antu bamwe batona gucitaniria ko bangi na nwithirite wina ngugi ciaku nimbi wire ko bangi bethire bakithithia nuntu anje imwe kuru na ugwe kumara gwaku uri umara ugachoka no kendereithia njeku ona kinya wijo tikio kethira ukiona muno uni ura mpumba kuga ugwerera wendere onto burite na wiru ukamakania guchambo ukamakania kumenerua onto tukagwi kumenerua tutimita kuba wabo bitachi otheri baba tengo gengi gwitake bau ibaka wira batu tete bakawira tiba community kinya thito ajirire kiwe tiba community no ndukawira ikwa wale uruga wira ngutethia nitethia ore akue na hani me ndo community na ndo mwana inchi kwa uitangu kina wiru no ciendere na mantu ja kuigwa na kwira tigana nae tigana najo titangu ge kuno ntugo ciendere na ngugi unayo mekirira tu ne bia kuethia neku muntu na bati guciumia ugaitanguge na wirigite murungu akure nkuruki murungu ature na kire mantu jara withirite ukithithia mimbi nimbi withirite ukiona ati ni antu bantere cienu cia Rwanda batere kuthia betegera muno ni untu rimwe mbura ija ikaura ingi bukaga yoketha na buteno gai kurima bugeta mbere kuthia bukirima na bukianda twithira bati twirima tukanda tukarega kuandura ciara mingi ukagura mbeo no kote miona no kagura no kagura kairi na ndi naje ujo tugategera na ruji makena na kwithira kuthongi nguruki na tutiuga serikali saindia no tunara kwanto bati uthao na gwita ngugi lakini tukona ruji rwa kungana na barabara iyo kuona ikario tukathithirua bati twithira twikuburu no tunukuona kagita kara tukona mung'au inyajo mukai kinya mero yothe ni kunyira bategura mung'au negana na gitara ndo tuketha tutithokone tukona ruji na njira itu kathithithirua bati twatetheka muno mantu ja mingi jara jathirite yagita na mbere iguru ria ntu kwithira be Rwanda ugwe mwekuru withirite wi CHP gwita utuku na muthenya na utwira ora kwithina kinya ruji antu beto taruji mimbi nyumba 10 nuntu withirite wi kamitine u kwithirite kwina ukaribu bwega ndene matura utigira utena ngwatano ciantu kinya njirene utuku naja ujo mai mantu ja kinya njirene inga mtu akethirwa anyuite nchobi akeja kiaraia ene mantu ja tutabia mbaya au ndo tu tukaritie no ntu Rwanda ja ruru gukeja otonya mantu ta jau kinyana batita skuru no ntu nukuona iguntu mwana kuma distance nene etete atakuruka inyanje emwe na skuru agetete ate etete na ndi turomba murungu tukera murungu ibwaga o tu Rwanda rukunikite mantu jamwe no ntuja no kuona mwana akiumaja ageta skuru na ara bukari ranine tere nkando munanda
rengi na mona ndai na ara njirene kwa mungania na kagitira kathakene kariku kwi mathaka jae na njirene tukona nje kuraja na iketha kwina tabia imwe batithoma na inkwira murungu burundene security ri itwithera twitaiti na ageni mono ageni tubangariaga mono na ta wijaijite ina umite na niki umite na ueja na na ndio itwithera twitaiti na thimo ituga ibaga no to thimo no to thimo security ya kurigaria muntu atomba kuona onto akira ubati kuona wona mugeni waria no igua bote kwereano toma thiringa thimo toma kirungi mwira tegera muntu na wethero na mugeni waku ukaringa report kwa sabu area ukauga ndina ageni bantu oberewa onjo mtegere no ndo mbitengeta ngatega runene nkathagano na igwa munene nene kinire njo mtegere bo na ndege security twetha tukaritie muno na inya nchobi twenda kumenya bwega na aria kugitate jagwa tukithima o nchobi abanyinya ome kirengo geku kwi muntu wija mimbi nturene na gugwacecera kana ugwe report ubatere kwithituma na wakarande atega oni report nkathithia ete atege na inya gitare gwaceciririo akeja nturene ibeja munene wetu rispaneja eja tukathiuruka regi tukwe kuthiuruka tuthiuruka CSP betu ba ikundi kiu twi antuiko 10 na mutongeria mimbi ukethira muntu no tigiro mwirenje kiuru akwe umwirenje kiuru na gwe Rwanda ne gwetu kuona ukari nande akarega nuntu uko muripota mbati gutho mbirite munene okwa rispa kamwande na antu bathatu batikwinjai kioro na wakajukia atua mimbi gwe scenario emwe kana ijiri wacemania cio ire ciatuma waigua nkoro eku yaga inya ona uningugi no ntigane mono indetire jemo ntuku imwe nayo no kioro kana Rwanda miunda nemi nene makani nande ndamuro gwa nkathingatiria kioro kino ntunkuona kioro kikuthuka buru na ndio rambere ndi gwitaraja iri ambira bukuthithia bwega bweje gitaririo buje bugite atia bumpinjire na ndi imagine mtu akwirite omwinjire kioro tamura gutina mtu mukuru kiugo umwira atia ndi ya uhakikisha ukorete conflict kore kurete kioro gagita atia ukenja negitanere kwithirite kwina shaire ithirite kiandikitho mwaka juju ndema ntije kethira babwe CHPs gwithirite butonyerete gutetheria kuthomithia antu kana na tabwithirite bwithithio na ndi no ngugira twino thai twambirie sha last year na no mwanko register antu baku bonde households bonde na kinya kwi baba kurega muntu agakwira ari ntire ambe ciuti onde amura gutina thina ugu register thirikari igakara guteganira igategera tuone ara tukagitate ara tugetira menya ujo tigwa ome na me kwi baba gutari ngete okethira ugurira ngiri mweri akore na ngiri mweri na ndeta gwita ngiri mweri na rio ari wamwira ngiri mweri ite kumakania uyu aja ngiri mweri thirikari no itegere kona te ngiri tugitaite imagana jairi na ndiguo kethira utigina uticiandikithia gwa ithiro ndene thirikari nugu bakariria mtu mwanka agetigeria kugitate umuregister kinya ri ngitwa register households kwi barega amburi mpandikithia mbeta ki thirikari mbona imbi nkona yabo tutara ugate kura bo turingithia na ndigwa ri kura kugitate o baringithia ora mtu next of king akori mbio kwenda maisha yako na next of king mbio kwenda ndeneo na no kuona mantu ya maingi na go kewethero na maruru ni ugatigira lakini no monko thona kanya kwaria wega ugona ndi warie wega winyihie monko ugona ndi agwitikiria oro kwenda lakini fainda tikiwe mimbi makandi kwi mwana kana muntu mukuru wethera kurukirite njarini ciaku na wethera wigerio mutirita mimbi ethirite na pressure ugeta untuku kwethera muthima na bandaye mimbi kwi mtoto wa gutiga wigwa nkoro ekwiringikite nento especially mwana kana muntu ro ethirite citanirite mu ndatigi mukuru ngi ndatigire mukuru umwe na tukarite no bwega twathithia mantu ja pressure sukari lakini nejire kumumba nontu no kumenya kuwira wontu ukathingatiria na ndi wero kare ki ugo kethana ndi ugo nkiumo no gitire atia no tigo endelea no tigo endelea ukairwa stress nyia
na gwoka matirende yonthe na indi tugagita atia tugatiga na ndi mukuru netere bu ntaigirwe nkoro ekwa bwega mbaithere nejere gucitira atawera CHPs bangi bara batutegete ba CHP ndenda kubera uwe kori umwe abara bari presentete bangi mi tenda kubera ngugi ya twaetikiririe twathurwa ne antu na twenda ko muntu na citanirie kaigwa nkoro buthuku akaigwa kinoga imari iki mwathani anene batu na nene nabo mbere ibatutegere kinya tugwita ngugi na munoga na itubendete nyabo ibatuende nkuruki ntu baku banja ntu bamakwete kanya gakwithira ukiumaro gachoko kumaro geto gatinda nau kwariro iriwa ukeja wimbi maguru nono ai tiga nabo kabera ba mpendo tu abete na mbere kumbikira inya ana kungwata njara nonto ni kenda bagwire ambere ibwega mbakethie bonde bakethe kiara bari na baigwe mbendete wega sana makandi nonto bakona kanya tukana rukethire mubango njankara cietu tana mbere kwithira giciritanire nguginira withirite ukithithia CHP ninga ungo kugi mwathani wangore ati ni mwathani thank you ibwega ngai abuthari menya bwe kuthithia bwega nonto baguturiungira guntuku bukona kwina Rwanda rutura tigeni kuigwa na mato kinya bwirira bukona gututetheria twatetheka tu nonto nyabu bora yere ndio netekaigwa rimwe ituteterwa muno baturikana ana mwathani abuthari ngana buthie mantu ja mega itu nyeikujana ibwega ibega nintu bakwithira gwatanite na ni ogorobo na arua mubango ni jwankatha cietu kuigwa ngugi ya CHPs ntere neji cia kathima na ni rutere kurei muno kuma rute njemwe gwita njengi ni nje cia thukene muno na miunde minene muno na ntu bara baingi ntu gwa mbije no tutagerete ogorobo na arua kethira ina munda ntere cia buri ntere cia nkando kwina miunde minene antu beja bakarima bateaka nyumba bagabwithira bwigwatana gucoka nturene kenda kinya ntu babomba kwithira bakiona maendeleo nkuruki na nkuruki kinya thirikari yetu na ite na mbere kwithira baririkana ntu tucemanirie ne kurubairite nduji kuma nterire shakathima bahanitie nja na bageta na mbere kwithira bagita ngugingi na ngugingi ira twita na mbere kwithira tukirita ende kija jonde ma eta na mbere kwithira kiamwe kurunkatha itwe makane ngugi withirite ukithithia erethire gotaruje kuma kathimene kilomita teu makandi bete 10 ibwega wite na mbere kwithira ugiciritaniriria kenda na gwita na mbere kwithira ugiukiria nja yaku na kwithira uyigituge gikiega na gikinene muno ndene uturo bwanja yaku na ndene kinyo uturo bwaku ngakwenda utukubo bwega nini waku makeno matiri bango jwankatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabare guntu mwanya mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimo namba 0724 114 444 yetu sako your success our pride.